Nigoncho murigereria na gukwani bono ndonsi asoberete ase margoba ya bono no kwegena kwanda bunali tukulia one ligi ya renge chinga kichinde kokwarigania ase mesa ya mangana majekero yaragire Ensa Eyemo ya bono margoba litukeligeria ijuma mutinyo gatatu ekero bono jiristaliki emerongevere na isano omwaka w'ikiri bubere na merongevere nebere na mange habereka okolekana kurose mambia ya renge ntambe ekero kelia mangana siasa gendete koneki wa chinsemo ao ime na isiko yorgongo rwagusini gona kwarigania senchira yoboikiranu nyare ko gosansamuranira aseribwa na okumanyalia bereka okolekana kurumo chakano ugoiko mweli ritirane nkorokwa Vincent Onyancha. Na nigo tokuya chaka kurwa asensemo ya siasa na kumulikira imeje county ya Kisii ekero kelia barwaniri aho bagendrete kwebwatani amo ne byama aho byage siasa ekero kelia bocholi bono boimegoze nominations burange gochi gokolekane miye county ya Kisii nigo barwane oboigo pataratigara magega buna umulikito brand Sagnisena agutumanya Amatuko Amayia Ensa Eyemo 35 na abiri atigaire iligokora obochori banene bwo mwaka oyo ekero abana siasa bari ase chimbero cyo koliga ebyama baratumeka koliga ebirogo byoborai chingaki ekyama kia Orange Democratic Movement ODM nabo igo botenere bwe kyame kyase county ya Kisii bogendererete komochigwa anene mono ekero abo botene bwe kyame kyo bogendererete gwesokya kurwaroro abo asojo bwango igakorwa ase kyame kyo noyo koliga jumbe wabo machoga chache omoska Job Nyangenya Omanga uyobono ochikere gocha kulige keroge kyo gwetera ekyama gya Kenya National Congress KNC Gonda ite ukwana bona Job Nyangenya Omanga juro mu fuasi wo DM ku 2005 gocha kutatika experience na twalera se kyama ekyo paka leto kolia matokoma kega etire na kyagara tengamwa inchebuno omuntu ngasuka gocha se kyama gya Kenya National Congress abantu abange bakanyatango ODM nembenga ndebwate mangana yobukurumya so kulie kyama binte mbiri so ODM boniga omuntu yotangaine ase owanjirwa n'abananchi gosoje wakaro chikura chinyingi na uchiko mubunge Boigo omoske John Ongendi Ondieki uyokoligo bojumbe bwabonchari na boigo opimete konyora etiketi ekyama kya ODM nigo amochiri abatenere bekyame kyorosagero wakisi ase okoba no kwegimereria na boigo ko twara okogani kwa barabuboka na boigo gotangania abasani babonga nonyamba bwatimo ngusogochia asabantu anene mono abakichikura lakini bali basira oserio ODM galia kabaranche tigabatige kore minto bagakora tetuchora barayi baito tutwale kyamega kunkura se region yega gicho tokonya se bunge na bali baranyola ase byamba bindebi kulingana murayinyo karumya na bagochorwa lakini asaboniga esiasa within ODM asegusi na barayi especially banga banene bagosarasalie bya kyamekega igono na barayi banene bana mintabenga ki the national leadership should be very careful and look at what is happening in Kisii County. The leaders bachikoleta obututukanu ase Kisii County na Nyamira asobora ODM nigo bona abarayi abo baboliri abamenye bechinsemo cyabo ko bakerekura bosibo bochorwe chitariki kyanda omotinyo gatana gatatu omwako yega boniga gendo ndeta goteba inje Job Nyangenya ne candidate nimbata supporters bago support Azimio la umoja na abane bora bago support Kenya Kwanza abo bonse mbagwato bosiborobu litukolia rero muralie gonda tetebanga nasabira abana inchi babo machoge chache bandigereri na konga liebaga lyakuba mu chumbobo gwetara se kyama kya Kenya National Congress nkoliye kero kwetara se kyama gya ODM atole abantu babere mu bungo karansete kurukwa bavele bimeke na nje mu bungo nteneine nganye tingara sekero ikira sukire mu bungo John Ndieki Kingo reporter ya Ndizi TV retere ya Brian Sagini Isena Biamono brand Sagnisena hasorobochurwa ase enchira yoboikiranugo tigara boigo asa mangana arengete na siasa oyokoligia kirgo kyobo governor kurwase county ya Kisii umanyakanete buna Dr. Mapinduzi Onchire nigobone erusire kurwase kyama kya UDA nagosoa ase kyama kya Usawa Party ekekora wano mu governor we county ya Muranga Mwangi Wairia kaukwana alitukolia lero Onchire ni gate birabuna kyama kya Usawa Party ni
gochwikirania mange asoro gongo rwagusi anaso kunyara kubainyura Whatever nyomba singe nchunga amabele naro na menyere. I speak milk. I woke up milk, ngoboka mambia mabele, wakasona mabele na maragona mabele. Eko kusawa eminetinga tote de kilo montabe treated equally. Ene party leader yetu yakoro ku governor Mwangi wa iria Omuranga County. Na ekirenga kiria gwata Muranga County mo kirio boli nyo wa Muranga County yatete go expand ebe county Kenya ngima tokoro boli. So sawa party ne kirenga kanene kabisa somoremi. Ene party yetu elishugulite mono mono no moremi na ande sobolemi obo ngombe ya mabele. E party leader yetu noere na ande we are launching on 31st. Ngokolature NDC yetu ari KICC. We are invited all. Ende to bekire party leader yetu gutwa ende to motenga agenda mutu o oboli chikura chobo president. At the same time gomoleta turega after benchmarking gomoleta turega iga ende twende campaign drill ende nainwache abasabe chikura na tutokosabira chikura. Na boigo gotigara asamangana arengete na siasa gotigara imeje county ya Kisii. Charles Mogere oyokoligie ekirogo kyobo jumbe kurwa sensemo ya kitutu cha Chenotha nigarokane kwe murunganiria abamenye kurwa sensemo yogati y'abantu ayo mogetiege tambo kirona kuru chibi cha chia yakonye chibekire sensemo yo nigagote yabuna abantu batamanyiri nigo bayimogete bakaru chibi cha chia ye echiabegete sensemo yo aseganga yo yakerekoko ekerokeria gendrete koligie kirokyo jumbe kurwa sensemo ya kitutu cha Chenotha niga aboliria bana siasa na boigo n'abantu bande balia bakokoboko aborwaniri aho gosika chibica cyabande ekero kibekira chinsemo anene senseme yo yaktu cha Chenotha akawukwana kurwa senseme yo ni gabodi amenyibe bunge yubonse kubwaterana aseganga yo gosika bali bakurigiye birugo nabo igo onde bwensi oliyo komo so omoto koboko murandi onde bwensi kone kibuna ngo twarara maskani ko cha soyonde nguru kwa Charles Araka Mogere igongurwanirira ekirogo kyobo bunge kitutu cha Chenotha niki ama kiane igona agenda independent party asinginje yubono ntagete gotebanga lituko lyago kiera rero nigona nyora umusani yo muko ngakirisi mieke maambia ogonte binga na aliko na etira epare pikipiki abwate na rolire ntuge kwamba kolekana mune paneli yao echueliri erega ekarona agenda na ikororo na nyora maene pane ine ere yue echueliri ebegire bisamunye njira ebine bitiso ekyagera na nyori no na bantu bagunkwanira bangakire simi abandi bako approach bagonte binga tigagotene na iganinge inkamono na umuisimiwa tiga kumusariria elieta bono manya gusunyunga ndieta kinamusariria kyaranje kigurenje ngwerigeri tindi komo asengo eta tindi komo kwana bobe njengo tebanga abantu barete change bona abantu ubachire bagonte binga yale kunyarekana ngende kuburi oboseneta ntige timburi gerugo kyobo bunge na togotigana n'orobochi rubono goika ase orobochi ronde omosari bw'eserikali ni rudini aji ni gobona rogo kurogotinde gochi ase abana siasa nabo igo n'abarayi bali bakurigiye ebirugo asobocho ryobone bole bosio nigate bire bunamba chikomukurigiye tambokero onye bagochi ukwana chinkwana chigotoro na omorembe engana bo igo yairwa kobokone kyombe kyobochole ne chibibe IBC ase bate bire buna ni gobale maiso na kone kibuna chinkwana chikorokura sabarayi ne chinkwana chigosegeto omorembe asense ya Kenya. Of this compendium is to try and bring certainty, to try and bring uniformity, to also emphasize on the rule of law and due process. PP will continue to execute our mandate in accordance with the rule of law without fear or favor, and guided by facts, evidence, and the law. This is a great boost to our collective preparedness for elections. In the same spirit, I call upon all other agencies to embody the principles of coordination, collaboration, and cooperation in their strategies to safeguard the rights of the citizens and hold persons who commit electoral offences accountable. The Commission hopes that the collaboration must be sustained. It is also our hope that the guidelines that are the subject of validation today will go a long way in enriching the framework for top-notch prosecution of election and election-related offenses.
Na gotigana na roboti raso roboti ronde bono rogo ichania neribuna oyo kabeire omokochi goso omorokia bwe timu ya Harambee Stars ase bali obwate inse emyaka 15 nebere John Champion oyo nkaya yegotoka Nyamataro emeye county ya Kisii nigaene kiugosiria obogima bwaye. John Champion niga kweta bugoro kolende ni goroboti oruara ligubene lituko lya rero kolengana nabairi amo nabasani ne amatekuru asensemeyo nigo bagandrete gotuma magombo gochi asenke yo. John Champion boigo niga betega konyegeria ose konyara konyorokereria etimu ya Shabana ase miaka ya magega. John Champion oyo betega koigo osega koiborwa omwaka bwoliwe mochimia kianda amo nemerongene niga bakagusiro obumwa bwaye kabwate miaka 53 nebere. Kwa majina naitwa John Ndipalema. Mimi ndo kijana mkubwa John Champion coach. Tumeshinda naye poa jana. Then tulikuwa tuna watch ball naye by the way before agi. Then akaniambia anasikia kwenda washroom kidogo. Then nikaona ana take time kwa washroom, kwenda nikapata amesha kufa. Lakini napenda he was a good man, alikuwa mtu anapenda michezo sana. Hakuna kitu kingine mungeongea apart from sports. Anything else apart from sports ata put off, like alikuwa into sports a lot. Then vile nimemjua ni mtu anapenda watu sana, anapenda watoto sana. Hata kuna time aliniambia story about vile alikuwa mwalimu. But because alikuwa anaona most kids in Kisii are getting into drugs and other things, aliamua ku resign from teaching career, akaanza coaching hiyo Kisii Youth Olympic. Coach Shabana, coach Mumias, coach Sugar, GTI, then akaenda up in Harambee Stars under 19. Then from there akaretire until now, but amekuwa mtu wa ball all along. John Champion amekuwa pillar. John Champion amekuwa inspiration, amekuwa mentor, amekuwa motivator wa mimi kama sports enthusiast, yani kama mtu ambaye anapenda michezo. Na huyu jamaa amesaidia watu wengi sana. Watu ukiuliza kina Rashid, Kisii Sports Youth Academy ambayo alianzisha 1989, amesaidia maplayers wengi sana. Amecoach paka Michael Court ambaye mtoto wake ni Divock anachezea Liverpool. Naweza kuambia John Champion akona majina mingi za players, the best players that have trained and played in Kisii. So we've lost a pillar, we've lost an outstanding dad, we've lost an inspiration. Na boy gobuna Ndizi TV ni go togotome ngora gochia senka ya John Champion oyibona olenge omworokia gochia se timu ya Harambee Stars aswale bwate emiaka inse ya 15 nebere gotigana nayo goikana inde ase oro oboti runde umurai bwenso muskuru Kenyatta liganyarega kubolia bana siasa bali bakoligie birogo byoborae koine kibuna kokora bale siasa chiabo na konisera chiabo asenchira iyo murembe huru niga biruna chinga kechi gani gobo choli borobelia senchire nkerano nabo igokiro yo munabwa tobos bole bwoko mochara oriaganeti no nabo niga amentagote abuna obocholi ni gobo gocha na koera kolendense ya Kenya ni gochigotigara koba ororo igate biruna umurembe no robono takeire asense ya Kenya. Siasa zinakuja zitaisha. Haswa vile tumeambiwa hapa na viongozi wa kanisa. Tuzifanye na amani. Tusifanye na heshima. Tusifanye kwa njia ambaye inatuelekeza katika barabara ya kuhakikisha ya kwamba baada ya uchaguzi bado tutakuwa na nchi. Tumeona ile shida ambayo imetokea wakati viongozi wa kisiasa wametupa maneno ambaye baadaye yameishia na damu na vifo. Hatutaki kurudi hiyo barabara. Tufanye siasa. Demokrasia ni haki ya kila mtu. Lakini hiyo haki haifiki kiwango cha kupiga, cha kuua,
cha kutukana mwenzako. Uza sera zako. Wananchi wana fikira, wana akili ambazo Mwenyezi Mungu amewapatia. Na liberera ritindi nigorigendrete koene kigwa ase kiama gia ODM orosagia rwakinangopo imeye county ya Kwale aniga gocha maega babwatani be kiame kibagote abuna igochi ticket cia rokane koena nwa asenchere ya bobisi maega na nyobo chori boime gosi nomination botarakorwa nigo batebire buna mbali gochi gwanchana ticket koena no gochi sabara igete ekerokerio bochori boime gosi nomination sibotarakorekana ase batebire buna tigachi kura chikorwe ose nomination senyare ke okorwa elia bali bagochiko bagwi banyare koegwa ticket chiabo asokurwa ndrebirogo byobura igotira se kiama gia ODM asensemi ya Kinangop igotoka se county ya Kwale. Hii chama tumeijenga sisi na we are going nowhere. Kwa hivyo kitu tunasema tu kwamba hakuna tiketi ambayo itapewa nyuma ya tent. Tiketi itapewa straight. Na tunasema hatutaki tikiti direct kwa sababu Mama Zuleiha anapenda Kinango, Mama Zuleiha anapenda Kwale nzima. Mama Zuleiha ni mtetezi wa watu. Tunataka iwe ile tufate ile ambayo inatakikana kwamba tukaweze kwenda kwa nomination ile ya kawaida, tuchague yule mtu ambaye ni wasawa. Hatuwezi jua tikiti zilitolewa namna gani ama ni njia ambayo ilitolewa namna gani ambayo sisi hatukuijua kama wana Kinango. Na kama ingekuwa ni ya ukweli tungeenda kwa mchujo, mwanaume kweli asimame na kama ni mwanamke naye asimame. Lakini hii ya chini chini, baba tafadhali, hii hatuko pamoja nayo. ODM ilikuwa imekufa, ni kweli ama si kweli? ODM ilikuwa imemezwa na wale wapinzani wetu, lakini mheshimiwa women rep ndiye aliyeifufua ODM hapa Kwale nzima. Ni uongo ama ni ukweli? Huo ni uongo ama ni ukweli? Na ule unafika ambao huko ni watu mabroka ambao wanataka kunyanyasa watu wa Kinango. Tunataka kusema watu wa Kinango tuwe macho, Mama Zuleiha apate tikiti yake ya kweli, apiganie ubunge wa Kinango. Kama ni uchaguzi ufanyike wa hilali, mambo ya porojo hakuna. Na boigo togo tigara samangana arengete na siasa mo governor we county ya Narok Samuel Tunai nigo bona nganyire kurwase kiama gia Jubilee na gosoa ase kiama kia UDA ole Tunai bono ni gate birebu na gochi kumubwatsi omukonyo umure wense William Ruto aso kumurigire chikura kurwase nseme yo erigo chikobo murayo gatano wense ya Kenya nigo chinga kiechi anyara kwariganirwa no mukonyo umure wense ose William Ruto gocha se kiama kia UDA asenka ya Kutoka Imeye County ya Nairobi. Commend the Honorable Samuel Tunai as governor. He endeavored to work with all the communities and to bring on board all the communities in Narok County. Mahali ambapo tunasikia sauti ambazo zinasema kuna majamii fulani ambao wanataka ikae hivi na hivi, nataka niwaulize watu wote wa Narok wasikubali uongozi wowote ambao uko na nia ya kuwagawanya katika vipande vya ukabila. Mimi nataka niwaulize watu wote wa Narok kwamba washirikiane na viongozi wale ambao wamedhihirisha katika siasa zao ya kwamba wako na nia na uwezo wa kuunganisha jamii zote za Narok, vile ndugu yetu Samuel Tunai amefanya kwa muda wa miaka 10 akiwa gavana wetu pale Narok County. Na boigo chinga kiechio oyo koligia ekerogo kyobo senator kurwase county ya Machakos aribana singengele mthama nereniga nganyire kurwase kiama kia UDA na gosoa ensemo ya Azimio la Umoja kaukwana maiga yokunganya kurwase kiama ikini gate yabuna okoigwana okuni okwabete kuwikiranwa maiga yogotwara na kuarigani chinkwana na abwatani baje asaba igwana netanyare kwebwatani na Azimio la Umoja na kunganya kurwa asensemo ya UDA nigo chinga kiechi abaga kuariga nigwa no mulikyo monebwe kiame kia soro sagerwa Machakos amona barayibande bage siasa ase county yo ya Machakos. A time when a community is greater than an individual, and that's why today in consultation with our Ukambani leadership
led by Stephen Kalonzo Musyoka and our 3 governors and other host of leaders. I want to declare here and now that I have shifted to Azimio la Umoja coalition. Going forward for the August 9th general election, I'll be going for Machakos senatorial seat and Azimio la Umoja coalition. Mwanchu murigeri nyoronsia nigogendete ko yanyora goetera Ndizi TV hobwansu womugusi inyora naboko endra gotobwatia goetera sensemeria ye mtandao ensemo ya Facebook tonyoligi buna Ndizi TV News nabo igansemeria ya YouTube mwanchu murigeria igogotolige buna Ndizi TV News inyora kolika Ndizi TV News libono onyora ayomo naenda mange ekera agendrete gwateka kurwa iga asemesa ya